turabasuje mwese mukomeje kudukurikira kuri YouTube yacu yitwa Susuruka Sport TV twizere ko mukomeje kumererwa neza cyane nitwa Station Musabye Imana ndaje kugira ngo tubagezeho amakuru ari kugenda avugwa mu mikino by'umwihariko duhere muri Sekafa Kagame Cup 2026 iri kubera mu rw'imisozi igihumbi aho rwose yatangiye ku itariki ya 24 kwezi kwa karindwi umwaka wa 2026 duhere ku mukino wabimburi yindi mu itsinda A mu itsinda rya mbere by'umwihariko aho ikipe ya Vipers Garde Republicaine FC bitego bitatu kubusa no mukino wa mbere wo muri itsinda A rya Sekafa Kagame Cup 2026 ni biteguro byinjijwe na Farouk Mia watsinze ibitego bibiri ndetse na Abdul Karim wa Tambara nawe wabashe gutsinda igitego muri imikino ya Sekafa Kagame Cup ikipe yo muri Uganda rero na yese iba imwe mu makipe imaze kugwiza amanota 3 muri itsinda A tubitsa ko kandi undi mukino waje kuba ari umukino wahuje ikipe ya APR yo mu Rwanda ndetse n'ikipe ya Gor Mahia yo mu gihugu cya Kenya umukino watangiye ku isaha y'isa 9 hanyuma ikipe ya APR inyagirwa n'ikipe ya Gor Mahia ibitego bitanu byose kubusa ikipe ya APR iragaragurika bavuga ati iragaragaye iba nayo ntiyabasha nyine kwitwara neza igitego cyabonetse ku minota 34 mu bitego bitanu cyatsinzwe na Kibwange ni mu gihe ku minota 35 Patrick Osombe yatsinze igitego ku minota 34 Paulo Okothi ni mu gihe Otieno nawe yatsinze igitego ku minota 87 Asifa na watsinda igitego nubwa mbere mu mateka ikipe ya APR itsinzwe ibitego bitanu mu mikino ya Sekafa Kagame Cup aho igihe byaherukaga byari mu mwaka wa 2015 aho ikipe ya APR yatsinzwe ibitego 4 ku busa n'ikipe ya Al Khartoum umukino ukaba wari wabereye muri Tanzania Dar es Salaam tariki ya 27 kwezi kwa karindwi umwaka wa 2026 nukuwa mbere w'iki cyumweru tugiye gutangira ikipe ya APR zakira n'ikipe ya Garde Republicaine yo kuri Kigali Pele Stadium reka tugereze ko bizagera n'itsindwa uyu mukino tayari zaba isezerewe muri imikino ya Sekafa Kagame Cup nuko bizaba bimeze muri rusange abantu benshi abakunzi b'ikipe ya APR yaba bayinyuzemo abenshi batangiye gutangira kwifuza abakinyi batandukanye by'umwihariko nk'umuhanzi w'ikipe ya APR Football Club yavuze ko akumbuye abakinyi by'umwihariko aho ngo bakinanaga ishyaka harimo Ishimwe Pierre iboneka Jean Bosco niyo mugabo Claude ndetse na Nihige na Clement batandukanye ni equipe muri rusange ubwo rero nuko bihagaze abantu baje bakavuga ati APR nyine iragaragaye reka turebe uko izabasha kwitwara ndetse no mu mikino izaza muri rusange nayo ikareba uburyo ki yazabasha kwitwara neza katubitse ko rero ku munsi w'ejo ikipe ya Rayon Sport yo igomba gukina n'ikipe ya Kevez kuri stade Amahoro aho bavuga rwose ko abakinyi ba Rayon Sport kuri amaze kwitegura kugira ngo babashe kuba bakitwara neza ni nyuma yuko ikipe ya Rayon Sport yabanje gukora icyo nakitwa nka pre-season byobane ko munabizi ko yatsinze umukino wayo wa Rayon Day itsinda ikipe ya Gor Mahia ibitego 2 kubusa baravuga ati rero bagomba gutangirana ishyaka muri iyi mikino bagiye gutangira gukina kugira ngo barebe uburyo ki bakitwara neza muri rusange umukino wabo rejo ku isa 12 ubwo rero abafana nabo bagomba kwitabira kugira ngo babashe kureba uyu umukino muri rusange umunyezamu Pavel Nzira wakiniye ikipe ya Rayon Sport ndetse n'ikipe ya APR yamaje gusinya amasezerano y'umwaka umwe mu ikipe ya Shabalan FC yo mu gihugu cya Kenya mu yindi mikino kandi yabaye kuri uyu munsi imikino ya Sekafa Kagame Cup reka tubabwire ko umukino wa mbere wa Sekafa Kagame Cup wari kubera Kigali wari kubera kuri Kigali Pele Stadium wahuje ikipe ya Jumus yo muri Sudan ndetse n'ikipe ya Singida Black Stars yo mu gihugu cya Tanzania warangiye ikipe ya Jomus itsinze ikipe ya Singida ibitego 2 kubusa ikipe rero ya Jomus ikaba rero ikinamo umunyarwanda Muhile Ekeve nayo ikaba rero yatambukanye amanota 3 muri rusange ku munota wa 12 Ramazani yamatsinze igitego ku munota 90 by'umwihariko ku munota wa 2 w'inyongera Sherelino nawe atsinda igitego cya kabiri katubabwira ko kandi rutayizamu w'ikipe ya APR
Sheikh Jibril Ouattara yavuze ko rwose umukino banyagiwemo na Gor Mahia ibitego 5-0 ari umukino wabasigiye isomo ugomba kubaha imbaraga zo kuzitwara neza mu mukino utaha bazakina muri rusange cyangwa se mu mikino ikurikiye bagomba gukina. Ikipe ya Police FC yamaze gusinyisha umunyakameroni Luka Armand Bride Ndohongari amasezerano y'imyaka 2. Uyu mukinnyi rero akaba akubutse mu ikipe ya Colombe Sportif yiwabo hara mu gihugu cya Cameroon muri rusange. Kugeza kuri ngo amande makuru kandi ari kuvugwa nuko bikomeje kuvugwa ruko Vinicius Junior haruko ashobora kwerekeza mu ikipe ya Arsenal, ariko kugeza kuri ngubu ku mpande zombi yabo hagati y'ikipe ya Arsenal ndetse n'ikipe ya Real Madrid nta gahunda nta biganiro baragirana kuba uyu mukinyama yakinjira muri ikipe ya Arsenal cyangwa se kuba yatandukana n'ikipe ya Real Madrid. Gusa nibikomeje kuvugwa nyine mu mikino cyangwa se muri transfer ibihuha byo biba ari byinshi. Real Madrid reka tubabwire ko kandi yamaze gutanga ubusabe mu ikipe ya Leipzig yifuza gusinyisha umukinnyi Yan Diamond. Iyi kipe rero ikaba ishaka kumuha amasezerano y'imyaka 5. Gusa uyu musore kandi akaba yifuzwa n'ikipe ya Paris Saint-Germain. Ubwo rero mu gihe byabigenze gutyo yaba itewe gapapo muri rusange. Ikindi kandi wamenya kuri uyu musore nuko yanifuzwaga n'ikipe ya Manchester City ndetse n'ikipe ya Arsenal. Izi kipe rero zikaba zaramaze kuva muri iyo deal muri rusange. Uyu mukinnyi Diamond akina yataka ku ruhande rw'iburyo, akaba akina mu ikipe ya Leipzig, akaba akomoka mu gihugu cya Cote d'Ivoire. Akaba rero hamaze gutsinda ibitego 3 na assist 10 ubwo by'umwihariko ni mu mikino 36 yaramaze gukina muri rusange. Umutoza w'ikipe ya APR Abrahim Tareb nyuma yo gutsindwa ibitego 5 na Gor Mahia aracyafite icyizere cyuko azafasha ikipe kwitwara neza mu mikino ya Sekafa Kagame Cup ndetse no mu mikino ya CAF Champions League, dore ko ikipe ari izaserukira u Rwanda mu mikino ya CAF Champions League. Umwihariko muri rusange ubwo ikipe ya Paris Saint-Germain yari imaze kumvikana n'umukinnyi Diamond byaje kurangira n'ikipe ya Real Madrid rero ije muri iyi deal nkuko nemaze kubibabwira, aho kugeza kuri ngo ikipe ya Real Madrid yo iri gutanga deal ya miliyoni 100 mu gihe Leipzig igiye kwifuza miliyoni 120. Ibiganiro biracyakomeje hagati y'impande zombi, gusa Paris Saint-Germain icyo mbona cyo ni yatangije urugamba ariko ndikubona kurusohoza ku giti cyayo bigoye muri rusange. Turashimye mwese mukomeje kubana hano natwe kuri YouTube yitwa Susuruka Sport TV. Gusa dusoze katubabwire ko Carlo Ancelotti yanze gutoza ikipe y'igihugu y'Ubutaliyani ndetse na Pep Guardiola nawe bari bamusabye kuba bamuhedire kuba yatoza iyi kipe y'Ubutaliyani, ariko yavuze ati reka musubize amerwe mwisaho. Reka tubabwire ko rero Jordan Klopp yamaze by'umwihariko kuba umutoza w'ikipe y'Ubudage, akaba rero hari we ugiye kuyitoza mu mikino ikurikiyeho by'umwihariko isamugeza na 2030 mu gikombe cy'isi kigomba kuba mu mwaka wa 2030. By'umwihariko reka mwese dukomeze tubashimire mwe mukomeje kubana natwe kuri YouTube yacu yitwa Susuruka Sport TV. Nitwa Estache Musabyimana.